Koe nei te kitenga tuatahi ki ngā whira Pūkōrero o Waikite kua hae tia. Me te aha e puku ana te rāia e nei kaumātua o te krapu. Really devastated, cried about the field. So there was big clumps, and so one of my colleagues and I went around the field and picked up all the bigger, all the dirt that's been on the side and put it into where they really messed up on the field. Mō te pōhatarei mahi ai, ngā nanakia i o rātou mahi. Hei tā tēnei toka tū moana o te krapu a Eileen Jones o Ngāti Whakaue, he mamaitanga tēnei kua rangona whānui. Huri noa I te hapori. I wouldn't like to say, but they want to kill them, whoever it is. Yeah, no, they are because they come and train. They train here Monday to Thursday, on this field. And so I'm not too sure what's going to happen now. Ko ngā tamariki mokopuna awau, kua huria rātau ki te rataha o te papa nei, tino pauria hau. O te mea ki te hau te mamai kai rungi ngā kanuhi, a ngā mokopuna. They didn't deserve that. Nā Kim rātapu o Ngāti Rangi Wewehi te karere tūmata nui tuatahi o tēnei mate I pāho atu mā te pukamata. Hei tāna e rua pea ngā waka I hae te papa. Kua hoatu, kua tuku he olive branch ki aia o ki a rātau. Hara mai ki te kōrero ki a mātau o Waikite. Me he mea I hara mai koutou ki te kōrero ki a mātau o waiho I kora. We've got to ensure that our sporting codes lock that front gate. So it's not only they come through that front gate, they come from the back and they cut down the wires and come through the back. They've come in through the car park, they've gone around the paddock, and the damage that has been incurred is quite a lot. Karekau ngā kēmu Pūkōrero katu ki te whira nei a tēnei wikene. E whakapono ana tēnei tokorua I ēnei wiki ka whakatika ai te whenua I ai anō. Hopefully, it might have recovered a bit by then. Otherwise, as you can see, it'll get wrecked. If our senior A start playing on here, it'll really wrecked. The family should know, who did this, whose truck it was, whose four-wheel drive it was. They know, and they should do something about it. If whoever it is, come here and start filling in those holes. Kua tukuna atu, a rātapu I ngā pikitia me ngā āhuatanga o ngā haehaenga kua pā ki te whira. Hei tāna e haere tonu ana ngā rangahau mō te mate nei. Te kawa pāora, mā Aukaha.